For example, Peace Rugambwa rizo barakubwabugana abanyamakuru yayoreka ko atari kushorora mu dini otireho no kushabaza nini z'abantu nimpamiza abareba bari kundeba ngo abantu tindi kubiyaho nini namba because nini namba tindi kujetengo mu ntungu kabiri nini namba tindi kujibiyaho ni mwabo bari kwandika ni mubimanya abantu ni bahandikwa abantu babo aba parishes because buri parish nyineho timu y'abantu bana aha sub county nyineho homwe aha constituency nyineho homwe aha district nyineho homwe so okuhandika bahandika amazina bateka he namba yesimu kugira ngo twamwenda tumuterere nawe wenka signing kugira ngo kandi kiri kutuma ntubahandika neki ninya nangu naza kushaba president ebintu byo kuretera abantu ntarete bintu birengine nkabura bunabe kandi ntashaba bice nabwo bakabura abantu bakabura kuganyirwamo Rugambwa we yashobora kwenkora ye eryo kwandika abantu amazina gabo hamwe n'inamba zabo z'amasimu kugira ngo bagumize mu kwatanisa nabo okurondera President Museveni obushaji aha n'izina ryo muntu aha n'inamba yeye yesimu aho muntu asayininga eco cyonka tinaho muntu ari kwiyaho nini yona ninjani muhareba tinaho muntu ari kwiyaho nini namba turi kujetaga nko kunabagambira nitwetaga kumangu ebintu ebindi kuza kushaba kuretera abantu nibibahika ebintu ninga na leta binji bitakabaye so ezo nizo target zanje kandi ninza ko yongera kuza radio nshoborore nyongeye kuza TV nshomese nshoborore edini tugiye politics ogu yayongera yashobora nguwe na Father Austin n'abanywane kandi yahamya ngo kibarimo tabaro kushorora mu dini natunga ebaruha eri kuruga owafaza ari kugira ngo ni targetinga Catholics nimba handika mbiyaho nini namba mwenu ari kugira ngo ndekeraho icyo kinkwise nkora really faza uri munywani wanje mperize kwijo wawe tutakatandikire bururu nato mukerezi ya sente nyinji munonga no kimanya kandi niwo wanyisire munywani wanje konkati intagetingire Catholics buri muntu weno rukumanya ngo no mworo buri muntu weno rukumanya nayenda kuganyirwamo ni wogo wuti mpise eri kwandika kandi team peace ne handika izina ryo muntu etahe namba yesimu asayininga nitwenda kutandikira mu village to village yayongera yajomera okurwanagana kwa madini ombwebembeze bwa President Museveni kukwihirweho n'ikigenderwa cyo kubagita problemu y'inshanjire omuri Kigezi mostly Kigezi inshanjire nitwebembeze dini abebembezi babi no muntu ubari kwenda bonka bebembezi enteka yanje nenje ngo abebembezi bino bari kubani baganyirwamo nko muntu nkabo so bereba nkabo baremwa kusasibwo riyo muntu wa hansi uri kubimunonga yashaba abantu bono kuterera karoro abantu abesimbireho abakwatire kigombe cya NRM bendera twabasa kugambaho na Reverend Father Austin aho twaza kukorera makoraga esimu yatwagezaho kugitere mirundo minji etarukurabamo gasha kwa Nelson ahimbisebwe